Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio Kapitulo 15, versikulo 3. Makita ti Apo ti mapaspasamak iti amin a lugar, sipsiputan na tayo, dakas man wano na imbag ti aramidan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Gusto pa day ta panaglinlinis mo. Manang ilang. Agi na nakamot Ay na, naskan nga aglinisak na imbag. Nang nangruna dita opisina ni boss. Awan pa'y ti baro a boss tayo. Madamada pa'y laong nga agpilpili. Kat no ada nang ibaga kanyak nga ada kanon baro abos tayo. Awan pa'y. Adan, kat jay sumaruno abos tayo, naungat kano. Anya? Iso nga inak agdalos dita opisina na. Ay sus, narigatan. Oh, da kayo dito'y maintenance. Nadamag yu ka din nga dati baro a boss tayo. Sino tinag ko na? Ni man manang ilang. Asino kumati baro abos tayo? Kunak ano amoyo. Ikararag tayo. Anaanos ka nasingpat di sumaruno abos tayo. Kasmat laang kumaa dyan nag-retire abos tayo. Wuna. Kasano no naungat. Ay, awanan Saan tayo na makapagsasarita no kasta? Fili! Fili! Mangal anak laang itidanong nga inumam. Apay aya ka sa pulan nga agpukaw ka. Anya dati paspasangom kanya kamakan. Di mo kaya ti prito abangos? Ambo masana ka mangmangan iti kakastoy. Narigat ti masitan. Kat, saan ka nga rod nga agungot Awan pa'y serbim nga asawa. Di ka kumamot ag sao iti kasta. Mapanaklangan iti trabaho. Mga naktulangan iti restaurant. Makapawan ganas ti kastoy abiyag. Anya nga iti aramidan nyo dita? Umay kayan Pudno ka di nga adan boss tayo? Wan, iso dayjay at dayjay office na. Ni Engineer Ramos matgayam. Jack kayat day ta abos. Busabos day ta. Wan nga rod Apay pay laang aday ta ti pinagbalinda abos tayo. Awan ti maaramidan tayo. Pinitisyonan da ijay sa baling nga opisina. Ita, inyakar da dito iyan tayo. Di petisyonan tayo mat Sagay saan da tayo kano akasarita. Amamunak. Uwan sir, kanayon ka makita dito yung kapitulyo. Amom ka din o anya ti saad ko ita dito. Sikat ti Chief Me, sir. Istrikto ang among. Diyak kayat tinasadot. Kayat ko asurutan nyo amin nga ibagak. Awan agreklamo. Obey first before you complain. Is that clear? Uwan sir. Anya ti imbaga ni bossan ka. Talaga, saan nasayaat nga bus dayjay? Kayat mo asawan, mangrugin ti kalbaryo tayo kankwana. Sigurado day ta. Ikatan na kano ti empleyado, asaan nasayaat ti trabaho na. Ay, nagturad matan nga agibaga ti kasta. Isunto pa'y ti ikatan tayo. Ne, sikanti sumaruno akasarita na. Agsagana kan. Uray siya, jak kurso na ada ti ugali dayjay baro abos tayo. Kunamlano asino nga agibabaon. Kaslawan adal na. Awan sa mo ti aramidan na. Jay mo't lag sigarilyo ti paglaingan na. Naglaing nga agibaon. Ne, iso daytan, inakon iti ayan ti trabaho. Aywon, isuday ta jay lugan na. Intan manang, agtrabaho tan. Apayanas ka na marabyan ka nga agawid. Barula di imatunam nga opisina, marabyan kan nga agawid. Ado ti araramidag. Iso asaan akon nga urayan nga agawid. Ado ter aramidam nga maagat-arak kamat asumangpot. Nagadulakit naman madlaw mo na ya. Nanipod ngamin idingim mato ti saad mo. Kastakan. Adun tinagbaliwam. Palagipan ka lang.
Saan ka nga agnanayon dita posisyon mo? Manang, apay ang nakarikap day ta opisina ni boss? Taapay. Adda di ta unag. Anya? Adda kadwa na ang babae. Anya? Nakitak itaya si Mragda. Kalpasan na. Inlakdan day tari daw. Unay mo ton? Nagpagatang pa'y kanyak ati meriendada ka no. Ay, makapadismaya ti kasta a boss. Talaga mat. Ay, idi pa'y laeng. Madin ti marikriknak iti day taabos tayo. Nagpudot mo tan dito'y nangibaunan ni bus kadata. Ay, wan nga rod. Nagadayo pa'y. Kat nakatugwaw laang iji aircon nga opisina na. Anya jay ko na naitayan. Naskan kanu alipasan ta ti trabaho ta itang aldaw. Tasabahalin tuman ang ti trabahuan ta inton bigat. Ay, talaga aparparigatan na ta. Talaga mat. Idi pa'y damo anadlaw ko dayta. Anya matlangay ti trabaho na. Di agmalmalam iji opisina. Nga agpirma laang kan agibaon ti amuna. Mala. Lipasan tan ti impatrabaho na kadata. Rimwarda ka din dita opisina? Wen, jak amuno sa dino ti papananda. Tanaglugan damat itilugan ni sir. Oras ti trabaho? Ammo, babae na day jay. Nasken amaamuan jay misis ni boss daytoy. Ni, kasano kumangay? Di tayo pa'y amamu ti asawa na. Nasken maikat iti trabaho na ni boss. Ay, anya ay ti maaramidan tayo. Kat ordinaryo tayo laang mat nga empleyado ditoy. Impawag kayo adwa. Gaputa kayat kayo ang makasarita. Apay sir. Damagan nyo pa'y lang! Sir, saan na kami kumabugkawan? Aniya. Kasarita na kami kumaitinasaya at Apay adiyo inlepas yung patrabaho kada kayo, edi kalman. Nabanog kami ngamin unay sir. Sakit napudot iji a lugar. Saan arason da ita? Nasken nga aramiden nyo ti trabaho yo. Ikaten kayo. No diyo aramiden ti trabaho yo. Nalawag! Nalawag! Wan sir. Wan sir. Apay akas jay pare. Nagwanta matlatan iji sangwanan ni sir. 5 banta kuman ah. Dinanog tapay kuma. Saan ka kumaag sa uwi ti kasta? Umababuson day ta abos. Anya ti panagkitkita na kadata? Robot? Saan amabanbanog? Kan mabisinan? Pare, agan anos ka. Laglagi pam. Dandanin aganak ni misis mo. So anas kan aganos ka. Ngam pare, umababuson at talaga. Ay, Dan tumat aldaw na day ta abos tayo. akalma ka kumalaang. Narigat ti awan trabaho na ita. Isong agan anos ka. Nakasaganan jay ka nang. Jak kayat timangan. Jak kayat amabisinan ka ama pa nagtrabaho. Nauma akon diti balay. Anya? Ken nauma akon kan ka. Dayta ka diti makagapo. No apay aman manukan nga agawid. Oh, Dayta ka diti makagapo. Asaan na kamin akayat, akalanglang amangan ka dagiti anak ta. aglisi ka man dita pagnak. Anya ti mapaspasamak kan ka. At da ka din sa bali. Ilyang, Apay, sir. umasidig ka. Wan, sir. Linisa manalaing dito opisina. Wan, sir. At asumang patabisita. Kayat ko asikat ni mangilukat itiri daw para kan kuana. Asino ka diti bisita yo, sir? Saan mo nadamagan pa'y? Apay, asino ka nga agdamag akasta, ha? Ay, dispensaran dak, sir. Ala, punasa mi ti alkohol na iti lamisahan ko. Nasken analinis ken na banglo ti opisina, amasang putan na. Wan, sir. Nakita yung kadiday jay babae alimapas. Asino day jay? Nagsiksimot tan. Imo nagmat dita opisina ni boss. Isu ti baro at chicks ni sir. Kunakon kat. Idi awan kayo. Sa bali manan ti bisita na a babae. Hay, usaran nan dito opisina iti kalukwan.
Saan arumbang day tangar aramidin na? Pare, Pare, apay nga da ka di talinom. May kan atag trabaho ta. maditirik nak pare. Ni, nagpusyaw kang agpaiso. Ni, nabara ka pa pare. Agkakabso takmatan pare. Tinasaya at. Agawid kan. Siyak tulaan ng timang ibagakan ni sir nga agsakit ka. Uwin man, jak talaga kabaalan ti agtrabaho ita. Ay, pare. Saan mo apilitan no saan mo akabaalan? Sige, agawid kan. Agsakit? Wano masadot lang? Sir, talaga nga agsakit. Ulbot! Saan ka kumamot nga agsao iti kastasa? Amin kayo dito ikot ulbot kayo. Kaluban nyo tintakas nga aramid na kiti kakadwayo. Awan ti mading aramiden mi, sir. Pumanaw ka dito isang wanak. Sir, Inton bigat mo't lang. Pag-reportem da dya kadwam. sir, Diyak ipalubos nga da empleyado amang lukluko kanyak. Leksyonan kayo amin. Talaga nga awan asin na day taat tao kada tayo. talaga mo't ngamin nga awan. No apay nga min alitoy pa'y tinangi panandaken kwa na. Rumbang apamanawon dito eh. Manipod imay ditoy, adon tinabaliwan. Awan mo tiyar aramiden na itinaldaw. Agungot laeng. Arayatan tayo ni boss. Ni, Ni. apay. Agsakit ka no ti barukong na. Saan na makaangas? Aniya? Agyaman na kada kayo ta intarayo ija ospital ti asawak. Da kayo gayam ti asawa ni boss. Wan, Kumusta ni boss, ma'am? obserbaran da pay laang. May katlong aminen da ito'y apan nakaatake na. Kasta ka di? Idi pay lang ay pagpagak anas kan nga aganad. Ngam di nakmatengtengkan. Kat, kumusta kayo iti opisina? Kinapudno na. Talagaan narigatan kami. Idi ison ti busmi. Saan mi ngamin amaawatan ti ugali na? Kasta ka di. Kanayon na kami nga ungtan. Uray no awan matibasol mi. Talaga akasta na. Oray da kami a pamilya na kat saan mi amaan usan ti ugali na. Ma'am, sapay ko ma. Taumimbag adagos ni sir. Lakay, mabigbig na kalipay. Saan kan ama kasao? Gapo iti pan nakaatake. Saan kan ama kapagtrabaho pa'y? Aywanan da kalatan dito'y balay. At da ginatang ko a wheelchair para kan ka. Imbagak mo't kan ka iti. Asaan ka nga agnanayon iti posisyon mo? Hangam naglablabas ka. Kita tinapasamak itakan ka. Kumusta kan pare? Napigsakon pare. Makitak nga rod. Napigpigsakan ngam iti siyak. Wan, ngam saan akon nga agsublay dya opisina. Taapay. Amumatan ti makagapo. Awanan ni boss. Anya? Sukatandan. Naatake ngamin. Pudno ka di dayta ibagbagam pare. Wen pare. Di kan tumat ngamin mamati kanyak. Kinapudno na. Planok ta agikat iti trabahok. Ngam gapo iti daytang imbagam. Ibabawi kon. Sumrek kakit diin ton bigat. Nasingpat kan naanos jay baro abos tayo. Wan pare, sumrekak nga rod inton bigat. Ti Diyos saan na akaya ti dakes nga aramid. Iso anasay sayat. At iintay aramidan kat ti pagayatan ti Diyos. Iti kasta, supapakan ng tumat iti bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti
ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.